Ethiopia lento yokuthiwa uthengiwe inkambi endala ufuna ukubukwa inkambi endala ekhulunywa imigodoyi engenayo i-future engenayo vision engenayo speed sokuthi basukumele izwe labo akukho umuntu othandayo sizabonazela thina udayiswa inkomo emakhaya udayiswa imbuzi imoto egijimeni kugenda amathayi asinalutho kodwa sithi kungcono sife kunoma singabukela izwe lethu lilutho abantu bokufika ngeke siyaqhubeka